Canlarım, assalamu alaikum. Hoş geldiniz kanalımızın görüntüleri, izleyen katılımcılar, yıltı, suyucular, sayatkер, çavandızlar. Sizlerge Koңшу Өзбекстан Республикасынан салам айтабыз. Тақтап айтканда, Фергана облысынын Маргалан шаарында турабыз. Маргалан шаарынан саяпкер чавандез палвандардын колунан жакшы аттар сатууга чыгат экен. Сиздерге маалыматын берип жеткирип өтөбүз. Мына биз Пахта талаада турабыз туугандар. Экрандан алыстабай байкап туруңуздар, кандай ат болду. Мына биринчи номерде Абыт Чавандез, Абытжан маалыматты берет сиздерге. Жеткирип бөлүшүп өтөбүз, суроолорду беребиз. Атайын биз Коңшу Кыргызстандан келдик. Коңшу Өзбек Республикасында турабыз. Маалыматын сурайбыз, кандай ат болду. Биринчи номер. Сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар болсун туугандар. Жуун жолпу тор атта келди. Абытжан, ассаламу алейкум. Саламат, денсаулыктар жакшыбы? О, бийик атка жаныбарсыны келишкен. Кандай иштер жакшыбы? Атайым мына чакырган экенсиңер. Кыргызстандан келдик, конок болуп бүгүн. Саламат болуң. Бүгүнкү чыгарылышта канча ат чыгат Кудай кааласа? 2 ат бар экен. 2 ат. Биринчи номерде ушу Торукашка. Бу Торукашка экен. Мунун кайманаты барбы, жокпу? Кайманаты жок, энди өзүмүз секретариантты коюп койдум ака. Секретариант. Тезлиги үчүн шуну койдум. Тез атпы бул? Ота тез ака. 4 казы кандай биринчилер казыктарынан? Нарака буруп кичине сорууларын 4 казыгын биринчи тартайлы. Мынакей атты байкап туруңуздар, мынакей басыгыны, ат жакса, сиздерден чавандеске лайк мына. Парода кандай эми бул аттын? Пародасын анык билбеймин, лекин кара байыр баасы экен. Кара байыр эмес? Жок экен. Бияка кайтарып эми. Бул эми Абытжан улак көргөн эмес бат. Улагына ака эгеси 100% гарантия билан берген, лекин өзүм көзүм билан көрмөгөнмүн ака. Лекин тезликлери хамма жогу өтө күчлүк. Кудай кааласа хижолат кылмайды, улагы борлугу анык деп берген. Анык деп келгенби? Лекин битта нарсаки, мен көрмөгөн нарсамга 100% гарантия, возвраты менен унака деп гапир алмайманки, лекин иншаллах ака, Аллах шарманда кылмаса, улакка югурады ака. Yugurmaydigan ot o'zi yo'q. Tobini keltirsa yuguradi aka. Bir sını jакшы экен аттын, ha? Inşallah. Dene müçülü 8 yaş. Boyu-çu, boyu kança çıgat? Boyu 65 tipasida, 70 70'tin aralığı mı? 65'ten biyikte. Kolga jo'shtuğu, taqaga turuşlar qanday? Juda yuvosh aka. Mında atqa urdurup көргөн эмес buni? buni. Ko'rganman aka, otga borishlari ham. Borishlari Xudo xolasa. Garantiya qattiq boradi aka. Lekin ulag'ini ko'zim bilan ko'rmaganman. Videolari ham bor aka, uning uchun. Yo'q, ulaqtın videoları da var o'zi. Üstü qanday attın üstü? O'ta to'lla aka. To'lov? Turibdi aka. Xudo xolasa aka. Hamma yo'q inshaalloh yaxshi aka. Mınaka attı gördüңүздөр tuğanlar. Attı emin nelerin görsetip berебиз mына көрүүчүлөргө. Chopaylik desegen bizi ысык калат. Ысык, Поворотtor qanday? Поворотторун көрсөтсөк болобу? Оборот жайында экен ордунан, а? Takalarını yangiladigan bo'lib qoldi. Taqalari eskigen, ha? Bugun barım takalatgan aka. Oldi jenda Xudo xolasa taqalat qo'yamiz inshaalloh bugun aka. Birinchi nomerde ушул болду, эми кыскача маалымат берели. Xudo xolasa shu aka inshaalloh aka. Baасы канча аттын эми? Baasына токтолбойлубу? Bahosini aka yaqin qilib qo'yaman. Unaqa Xudo xolasa qimmat bas deb o'ylayman aka. $4700 qo'yamiz aka. $4700. Kemi bolot? Akami albatta bo'ladi aka, Xudo xolasa. Birinchi nomerde ушул болду. Эми бул дагы бир суроо. Xudo xolasa bul at birinchi geçteybi, ikinci geçteybi? Oldi geçleydi Xudo xolasa. Oldindan at, ha? Geçlep yurgan aka. Ha, Xudo xolasa oldi geçleydi. Aldığa işleydi. Ha, inshaalloh oldi geçleydi aka. Allah şarmanda qilmasa bo'la ishlaydi aka. Mınaka birinchi nomerdagi atты gördüңүздөр tuğanlar. Aldının birincinin atı eken. Hozir Xudo xolasa ikkinchisidan boshlaymiz. Ikinchide qanday at chiqadi endi? Ikkinchida o'sha 160 to'rt otim bor, yaxshi ot. 160'lik. Bol ekinni atı onda.
Ha, aka u Naraqa burup kishine mындай jambaşlarını tartaylattım. 1.65'ten jogorı 70'ge jakın eken tuğanlar. Baası aytıldı. Andықтан ээси менен байланыша бересиздер. Экранга жазып койдук. Түз байланышып алып калыңыздар мынакей. Ekrandan alыстабаңыздар. Мына 2-нчи номердеги атты дагы минип чыгып калды. Мында маалыматын алабыз. Кандай ат болду? Жаш канчада? Бөлүшүп өтөбүз. Атайы келдик. Экрандан алыстабаңыздар. Чавандеске палбанга суроолорду беребиз. Жакса алып калыңыздар. Сиздерден болгону бармакчаны бийик көтөрүп лайк басып коюңуздар. Бизден жаңы чыгарылыштар болсун туугандар. Бул дагы жуон ат экен. Жаш кандай? Суроолорду беребиз кайрадан эле. 2-нчи номерде ушулар экен да. Ha, inşallah. Бул жаш кандай эми бул аттын? Bunu 7'den 8'ge ottu yok ya. Gizem. Бул 8 жаш. Ha, 8. Ay ay. Бул эми улагы нелери бар бул аттын? Ulağa Xudo xolasa bor ekan inshaalloh. Egasi o'sha toyligidan boqqan ekan. Kichkinaligidan shu yerda chopib yurgan ekan. Orqaga ham oldiga ham ishlaydi Xudo xolasa ekan. Oldin ota deb bergan endi aka Xudo. Birinchiga, ikkinchiga da ishletse bo'ladi. Ha, orqaga ham oldiga ham ishlaydi. Oldida ishlab жүргөнмүкен o'zi negizi? Ha, o'ziga ham ishlab yurgan ekan. Бул эми кайсы жерде чабылып, кайсы улактарга кандай топторго кирген экен? Vodiyda chopganda aka. Vadiyдин аты. Парода кандай эми бул? Qorabayir, o'zimiz Qorabayir bo'ldi. Qarabayir bul. Ha, aniq bilmayman. Qorabayir Xudo xolasa. Qavoqtari, tumshuqlari joyinda ekan. Ha, Xudo xolasa. Tak. Жақсы эле бул көрүп жүргөн атпы мындай таанымал эле. Bilgan ot. Endi o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman, lekin inshaalloh ishonchli odamdan olgan. Ишеничтүү саяпкер чабандездерден келген. Бул аттын сууту келгенби, келген эмеспи? Вообще minilgan yo'q. Aka bugun 3-chi kun minyapman da mana aka. Эми минилүү таа болгону. Ha, Xudo xolasa endi sovutib, nima qilsa bo'ldi aka. O'zi jo'on ekan, ha? Ha, rusa polvon ot aka. Bu kishini hangrab o'xshaydi. Yo'q, otga-ku yuvosh-ku, endi o'sha sherigiga qilyapti-da aka. Ha, boya sherigi ekovi bir turadi. Ha, birda turadi. Buni üstü qanday üstü? Qo'yma aka. Üstü to'lov. Bul onda yemi жаңы minilib atsa, чабылбайт экен да. Yo'q, endi buni olib chopsak sразу yo'q uyutadi-da aka. At minib, Qo'ygan odamga nima bo'lmasin aka. at minib эме кылгандар өздөрү түшүнүп билет, ha? Ha, Xudo xolasa aka. Ot ko'rinishidan aytib turibdi-yu aka. Munun эми кайманаты кандай? Monot qo'ymadi aka endi. Da yo'q-ku qaymanati. Bo'ladi-da aka. Hamma ko'k otlar ko'k bulut bo'ladi. Ko'k bulut bo'lib ketadi. 4 qazig'i tazavvur. Xudo xolasa 4 Den soluğu, jevichi. Xudo xolasa aka. Ikkala otni inshaalloh o'sha yevichiga 4 muchas sog'ligiga Xudo xolasa garantiya. Jevichi. Xudo xolasa. Uloqlarichi? Uloqlari ham endi men aka bitta nima borki, o'sha bitta odamdan $1-200 foyda qilaman deb turman, qasam ichib nima qilishdi, nimasi yo'q. Endi bu otda misol nasibda Xudoda aytgani bo'ladi aka. Misol men olib ketgandan keyin ishlamay qolishi mumkin, bu Allohdan-da aka. Lekin hamma olgan otim Xudo xolasa hali sharmanda qilgani yo'q. Ishlaydi dedim, hammasi ishladi aka. O'sha laylanadagi polvonlar bilet javob jurlaringizda. Ha, shu biladi aka. Lekin misol men buni olib ketganingizdan keyin qishga olib borib sovutib qaytarib olib kelib bersang olaman, unaqa nima bilan berolmayman, garantiya bilan. Nimaga desiz? Bu nasibda Xudoda aytgani bo'ladi. Hech qachon biz aytganimiz bo'lmaydi. Balki menda yurgan unda yugurmas, unda yugurmagan ot menda yugurar. Allohda aytgani. Otqa polvon o'tirmay qolsa, yugurmay qolishi mumkin. Aka, lekin ot Xudo xolasa bexijolat inshaalloh aka. O'shuncha Terisini, den soluğuna jo'q. hammasiga Xudo xolasa garantiya beraman. Tep tushmasligiga shu hamma yo'q. Naraqa bir bastırıp basığını görelichi. Bul hem pовороттору qanday эме деп келдилер, ошолорунда кичине сөз кыла айланан. Мына атты көрүп турасыздар, 2-нчи номерде булат экен. Өзү чабандес айтты. Qanday ekan, эмнесине жооп берет, эмнесине жооп бербейт. Атты бирок болду. Атты бирок эмеде көрсө боло берет экен да, улакта, жыйында санай издесе. Эми бунун баасы канча 2-нчи номердин? Bahosini aka Xudo xolasa 3700 qo'ydi aka. 3700. Xudo xolasa chiroyli qilib tushirib beraman aka inshaalloh aka. Бул аттын бою канча чыгат ошондо? Ровно 1.60 aka. Ровно чыгат. Ha, ровно 1.60. Өзүнүн бою деп да сурап калышат, өзүнүн бою канча деп. Өзүң боюм 1.81 aka. 1.81. Xudo xolasa aka.
Mına ot kichine ko'rinib qolayotganda shu surab qo'yayin deb o'tam. Ha, aka o'sha metrga qo'yib ko'rib olishaveradi. Xudo xolasa aka. Metrlab olaveradi. Ha, inshaalloh. Aka ikkovsini ham metrga qo'yib olishaveradi. Endi qaysi nomerlar bilan baylansa bo'ladi? Niye ishlatasiz? Telegrammi? Ha, Telegram, WhatsApp xonasi bor aka 99lik. Ha, 99'lik. Ha, 934 934 97 00. 9700 nomerine baylanışıyoruzdur. Biz bugünkü Margılan şahrındagi chiqarishimizni jiyintiqdaymiz. Alloh rozi bo'lsin aka. Sizga ham Savdoga bereke versin onda. inshaalloh aka. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Nah, chiqarishimizni jiyintiqdaymiz. Otda biz aytganlarga kelib ko'raverasizlar, chavandasdan so'raysizlar, nomerini ekranga qoldirdik. Salomatda qolingizlar.